Ćao ljudi, evo sad je 7 sati u nedelju. Ja sam izašla, čekam na Teklu. Idemo za Ocean City i Cape May. Idemo to malo da imamo. Lepo je vreme zbog toga, a i nadamo se da će tamo da bude lepo. I da, to je to. Samo to sam htjela da se javim. Ćao ljudi, evo stigli smo u Cape May, evo nas sad već pa skoro pola sata i više ovdje već. Da, sad ću se usnimam. Vi ne znate kako je to nekako lepo osjećaj, kakav je to lep osjećaj kad eto čujete plažu, more, vodu, ali vjerojatno i vi svi znate kako je to, da je to onako opustite i nekako smireno. Da. Mi smo našli malo školjke. Malo sam skupila školjke, čekaj da vam pokažem. Evo su. Baš su slatke. I da, evo sad ovdje malo šetamo i posle idemo dalje. I da, evo da vidite ovdje malo. Tako izgleda. I na ovu stranu. Da, lepo je i pogodili smo lepo vreme. Da, čujemo se u drugom delu. Lipa. Ćao! Evo, ako ljudi sad se nalazimo u kao Cape May gradić, možete ko sada se kaže gradić. Ovdje ima ovako kao jedna ulica sad, što možeš kao da šetaš, levo da se ima kao neke prodavnice male, ali više ovako ima suvenire i tako te stvari da idu da se kupe. Ali evo kako se zove, jel, dobro je. Ću da snimam na drugu stranu kako izgleda. Mi smo ušli sam u jednu prodavnicu. Taman za tatu. Ušli smo u jednu prodavnicu i evo i ovdje ima fishing. Hunting is my favorite season. Znači ovdje ima razne stvari za Božić da stavite na jelku. Ovdje ima i ptice, ima i kučići, znači sve živo. Baš je lepo, baš je slatko. Šta ima još? Ima i ovdje vakovi. I onda ovdje i hrana. Baš puno stvari ima. Ali no, ko će to da kupi, ne znam, ali izgleda mi da ljudi to kupuju, to što ne bi imali prodavnicu ako niko to ne kupuje. Evo vidite ovdje. Ovamo imaju i tamo su balerine. Ovdje je stvarno malo više Božić. Čekajte ovo da pokažem. Ovdje.
To mnogo bolje izgleda i ove kugle. Ove kugle stvarno lepo izgleda. I evo ovako ovdje ide dalje. Crazy. Crazy. Ćao ljudi, evo sad smo stigli u Ocean City, sad smo došli ovdje na Boardwalk se to zove i evo vidite iza mene, to tako izgleda, sad ovdje bukvalno ovako šetate, a na ovu stranu je more. Da, evo sad idemo ka jednu stranu, pa poslije se vratimo ka drugu stranu. Ok, I'm coming. I ovdje imaju onu, sad ne znam kako se to na srpski zove, ali rondel ili kako već. I da, sad ćemo ovdje malo da šetamo, malo ću da snimam i sa druge strane i onda se javljam posle još jednom i tako. I da, to je to. Evo ovako ljudi, mi smo se sad vratili u kola, šetali smo, pojeli smo sladoled, stop, to je što ne mogu posle da pustim taj klip unutra. Evo ovako, da, znači šetali smo, uzeli smo sladoled, baš je lepo, ali sad sam baš umorna, boli me nešto glava, vjerojatno, eto i sunce i sve. Kupila sam jedan magnet, čekajte malo da pokažem, ništa specijalno, ali ajde kao makar jedan da uzem dok sam sad ovdje. Nisam još nijedan uzela, evo ga. Ocean City, New Jersey. Da,
I to je to. Evo sad idemo kući, treba nam sat vremena i 40 minuta skoro ili više. Ali da, to je to. Hvala što ste gledali video i vidimo se u sledećem. Ćao!